Bizimana Jean Damascene, Ministre w'ubumwe bw'Abanyarwanda. Kubera yuko iki kibazo cyakunaniye kugikemura cyangwa se wakirengagije, ngiye guha igisubizo urubyiruko, ababyeyi, abasheshakanguhe, abatoya bashyirwaho ipfunwe ryo kwitwa interahamwe, abana b'interahamwe. Ndasubiza iyi message imwe muri nyinshi nandikiwe kugira ngo n'abandi bumvireho. Ngo ndasa na Kantano avuye gukora mitingi, ndi umwana w'interahamwe, ndasa n'interahamwe zivuye hehe kubera gusa imyambarire ubonye nambaye. Hagati aho ngaho ngiye kubaganiriza mbereka n'ukuntu nari nambaye, mwanteye ishyaka ryo gukunda utwenda twanjye, banza nzajya nduhoramo, murebe ukuntu nari nambaye ako gatenge nagahawe nagiye mu gihugu cya Burkina Faso, igihugu cy'abantu cy'abagabo nyabagabo, nakadodesheje ku mukongomani wa Kinshasa udafite aho ahuriye n'u Rwanda, utazi n'u Rwanda, wavukiye inaha. Murebe ukuntu nambaye, niba mushaka kukadodesha mukadodesha. Ahubwo ni ugutanga ikirego niba interahamwe koko zaradoderwaga imyenda myiza gutyo, zarateraga style, baranyiganye, munshakira umuntu wadoderaga interahamwe, murege ko yanyibiye style. Ubwo rero nababwiraga ngo iyo umuntu akwise interahamwe, iyo umuntu akwise umujura, iyo umuntu akwise igisambo, iyo umuntu akwise amazina agusebeje, muba mwinjiye mu rubanza. Burya ntabwo ushobora kubyivanaho utazanye ibimenyetso, cyangwa se ntabwo ushobora kwiregura uterekanye umujura, udafashe igisambo ngo ukerekane. Burya nta kintu biba bimaze kwiregura. Rero uyu munsi ngiye kubaha ingero ebyiri z'abana b'interahamwe nyabo bahagarariye urubyiruko cyangwa se bari kuri front line ku butegetsi bwa leta ya FPR. Uwa mbere ninde? Uwa mbere ni umubyeyi, umudamu mwiza uzi ubwenge, witwa Neri Mukazayire. Neri Mukazayire ni ministre wa sport, ni ministre uhagarariye urubyiruko. Muri sport harimo urubyiruko. Ni ministre w'icyitegererezo mu Rwanda. No kuvuga ngo ari hagati y'abaturage, abene gihugu bafite hagati y'imyaka 18 na 35. Ni umunyarwanda abandi banyarwanda bafata nk'icyitegererezo. Ni umwana w'interahamwe, yarabyivugiye. Mama we Neri Mukazayire yitwa Mwamini Esperance, yivugiye yuko ari interahamwe yamaze abantu inyamirambo. Ubuhamya bwe burahari kuri YouTube. Ariko kubera ibi bintu kugira ngo bikemuke, kino kibazo cy'ipfunwe ryo kwitwa interahamwe gikemuke, mwanteye ishyaka mbashakira amakuru yose y'ubuterahamwe, interahamwe. Nanababwira yuko Neri Mukazayire ari mu rungano mu kigero nk'icyanjye cyacu. Ntabwo byumvikana yuko nubwo yaba ari umwana w'interahamwe, muvuga ko icyaha atari gatozi, yahawe amahirwe yo kuyobora Abanyarwanda. Niwe muntu uba wicaranye na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame muri protocole, afite ijabo n'ijambo. None se Ministre Bizimana, umuntu aba interahamwe ari uko aticaye mu Rwanda, atavuga ibyo mu Rwanda, atavuga ibyo ubutegetsi bwa FPR bushaka bushyigikiye? Nicyo gisobanuro cy'interahamwe mushaka hejuru y'abacu bashize? Nicyo mwita interahamwe? Noneho niba icyaha ari gatozi, ntago Neri Mukazayire yakagombye kuba yicaye ahagarariye urubyiruko imbere, ari kuri front line. Ntabwo bishoboka. Niba ari uko mushaka kubikora ko icyaha ari inkomoko, icyaha kigomba kuba umuntu akivukanye, ngenda buvugira abana wenda baba ari abana kuko b'interahamwe. Niyo waba uri umwana w'interahamwe, si mwabyerekanye se? Neri Mukazayire afite intebe ya mbere ku rubyiruko. Urubyiruko rushobora kujya mu bibi cyangwa rukajya mu byiza.
ninde se uri murahahamura abana b'u Rwanda? Ninde se urabibutsa amateka? Niba koko ibyo byaha ntabwo byumvikana ko mushobora no gufata Neri mukamwicurisha ibyaha by'ababyeyi kugira ngo mumuhe umwana. Ese ni ngombwa no kubivuga muri public? Ntabwo ari ngombwa. Neri ni umudamu uzi ubwenge, wize, ushobora gukorera u Rwanda n'ibyo bintu mutabivuze. Ariko niba mushaka kohereza urubyiruko kuri murandasi kuza kwita abantu interahamwe, kuza kubita abana b'interahamwe, nimuhire kuri Neri. Ni umwana w'interahamwe, nimubimwibutse, nimubimubwire. Murabikora se? Umuntu azaba interahamwe ari uko atavuga ibyo ubutegetsi bwa FPR bushaka? None se inteko ishinga amategeko ibereyeho iki? Rero rubyiruko, rungano, washyizweho ipfunwe kubera ko wiswe interahamwe, uzajya ubasubiza ati na Neri Mukazayire ni umwana w'interahamwe, kandi afite ijabo n'ijambo mu gihugu. None tubigenze gute? Urugero rwa kabiri nshaka kubaha ni urugero rw'umwana witwa Celine Uwineza. Umwana wacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi nk'uko mubyita. Celine Uwineza ni umwishywa wa Kajuga Robert. Umuryango wa Kajuga Robert ni inshuti magara n'umuryango wa nyakubahwa Jeannette Kagame, First Lady w'igihugu cy'u Rwanda. Nibo babafata mu mugongo, nibo babakorera ibintu byose. Niwe ni nka marene, ni nka mama we, ni nka tante, ni ibintu byose. Niba koko icyaha ari inkomoko, Celine Uwineza umureba aho ngaho ni umwana w'interahamwe, afite amaraso y'interahamwe. Niba koko ari byo mushaka kuvuga, Celine Uwineza yararokotse, abe barashize. Mbonereho no kumwihanganisha mbikuye ku mutima. Ariko bashize Kajuga Robert, umututsi, umukuru w'interahamwe, ari kwica abandi banyarwanda yabamaze. Ubu ngubu Celine Uwineza iyo ataba ari mu muryango w'umukuru w'igihugu, ari umutoni mu muryango w'umukuru w'igihugu, yicaye nk'aha nicaye cyangwa yicaye aho abandi bana bitwa interahamwe bicaye, byari kuba bigenda gute? Rero icyo gipindi cyangwa se iryo pfunwe nirihagarare rimwe na rizima, sibyo? Ngiye mbabwire ngo niyo koko waba uri umwana w'interahamwe, leta y'u Rwanda irabyerekana, ufite uburenganzira bwo kugira ijambo mu bantu, kubera ko icyaha atari inkomoko. Ntabwo icyaha ari inkomoko, sibyo? Ufite uburenganzira bwo gushima no kunegura gahunda za leta ya FPR kugira ngo ihindure, nicyo inteko ishinga amategeko ibereyeho. Naho ibintu byo gusebanya rwose ni ibintu bishaje. Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda, Minisitiri Bizimana Jean Damascene, iyo umuntu yumvishije imvugo zawe agira ubwoba ko amahano yabaye muri 1994 ashobora kugaruka. Twebwe rero twagizweho ingaruka n'ayo mahano, turashaka never again. Cukirizaho, hagarikiraho ngaho. Niba ushobora kujya gutanga imbwirwaruhame zishinja bamwe, zicyurira bamwe, zicisha bugufi bamwe, ufite n'uburenganzira bwo kubwira urubyiruko uti musigeho mwe kwitwa abantu interahamwe. Nzabategurira ikiganiro kirambuye kuri ibi by'interahamwe. Zavuye he? Zari zimeze gute? Byari bimeze gute? Zaje gukora amahano gute? Ni ibiki? Ni gute byagenze? Ni kugira ngo byibura urubyiruko rugire reference y'ahantu bashobora gushakira amakuru igihe bayashaka, ntibumve ibyo muvuga n'ibyo abandi bavuga. Rero Celine, ndakwihanganishije ku kaga wahuye nako mu Rwanda, malgré que oncle wawe yari interahamwe ikuriye izindi, ntabashe kukurokora. Ndakwihanganishije nawe Neri, ubwenge bwawe n'ubwiza bwawe bishobora gufasha u Rwanda batarinze kugusubirishamo amateka y'umubyeyi wawe. Twese twarababaye Banyarwanda, mureke duhuzanye